INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule February ni som paruk kan thleng le ta a tun tumpo kan thenom Myanmar ram chung thil thleng langsar zual deuh kan thlir ho le don nia ama sign kan channel min hlut sak tu subscriber te chunga lawm thu kan soya la subscribe ve lo te po khan khonga in lo subscribe ve don nia tun tum chu ram mangai na wanga Sipai ni na sang an pek du lova nol tu zomi chin na thak pasal tha te tang hian bulin tran phot teng u ama saperin salai benjamin chin mi makui division a police belkai chin ngat an division huam chunga ni na sang ber do tu chel mek chuan mani kha nama du thu ngeya mipuiin oilo na movement a thlop thu alo soito a afak om hle kan puan to ang khan chin state level a ho tu ber ni na chel tura Sipai lamin thu ni na ron hlan tak pusan moya doctor ni khoya fapa chuan rin lo tak maya min boral san tak thu ta wangin a ai o turin Sipai lam chuan Chin National League for Democracy palai hakha township patanga state palaya than tlin tak usiang manga chuan Sipai opna hnoya na tho adu lo thu a hnol mak mai bok amal te chuan kan soiseng lovanga heng Dr. Henry Van Thiawate Dr. Mu Thanga te pu soni thang chunga te CNLD hroi tu pungai sakate putha hre te puchung hu te salai ong min line anti te po hi choi moi phu tak takan ni tin te dim lama kan pu pa Sipai ni na sang pe kan tum trum ni ngot lo nol tu a om boka alo rei deuh to a ming kan an soi thei mai talova clear tu ten min lo hre thiam don nia Myanmar ram chuan a trum ni na tan tukin jingdar ko thleng khan internet a khai laktir le ta phota Sipai lam hian hetian ti fo hi a chhan engemaw chu om ngei tura han ngai photila nakina media lama alo lang chuak le thowinarin om mithen khat chuan nimin tuk le mani lama khan rengun khopui chunga sarkar bank ka poisa om zong zong Sipai lam hian an root fight avek ni in ti a om le meka iwen lama thuan thlen ti te nia mase hei hi thu chiang ani em tiero ala confirm mai thei ri lo voin February ni som paruk thole ni po hian Myanmar ram chung mun ranga demonstration kalpui zelani kan hriat thei chin kan an soi lenga kan soi maya om chuan kan puan du lo wanga ngai lovin kan mu kim tak lo wang mai ani ti in min lo ngai sak don nia civil demonstration point zual lama pan chhotial tiala ram a hreom tual bok minong line chuan dana siam bela tunlai CDM thlop zonga sarkar na thok an na thok du lovan nuar te chu hrem thei an ni na dana an tel tir le ta phota tin Sipai le police dodal zonga lo cheve te reng chu kum som ni thleng zel bang zu tir turan ni thu a pas tir le ta bok rengun khopui tin kan chun muna BOC bula sarkar na thok te in chu nimin February ni som panga khan police laminan hupa mase mipuiin an bor le lui maya sarkar na thok te hi an man thei talovani sarkar na thok movement atel te hi Sipai man zel turati taka wangin mitam tak chu hlau le khur chungin an in turan thok chuak le don a anga sarkar na thok zinga ram mangai tu tam jok chuan office an kai du lo tluang zel bok ani hetianga power man na sat ema wang le hriam hrei chelek tu zo kani miau sia wangin sarkar na thok mi engemaw zat an na chol san ngam tak lo anom nual tura ngaila ti chuan voin February ni som paruk hi chuan mipui nol pui le Sipai lam thlop tu ti in khoya po thila in thliar tan a ang takhop mai entir nan rengun le khopui lian tam taka chuan mipui nol puin Sipai thlop lo tura office kal lo ngam mai tura an ngen lom chung poa kal ta tho an oma mipuin orol chevek khopa Sipai do dal ve tura an ngen na beng khon thei ta lo anom nual ani apoi hlea mase hanin dem vek thei po ni bik nang tin sarkar na thok abikin Sipai le police lama po CDM thlop anom zel boka chuti layen min ong hlaina po hian tharum mana relo tial ati thei mai che pakhat chu Sipai kutuarin adamani point mit khing ni anei to lo mai thei a
alainat hle mai tin nepido khopuya sarkar na thok CDM thlop tu mi panga man ni in nepido zel bangan zu tir mek bok media lama po khi a tan taboka boruak hi a in hlir fel huna tual chung boina na men lovina zui mayangem ti po soi theini mia lo sipai lam chuan thu chhuah siamin voin February ni som paruk chonhudar ni khan media conference ko atum thu achua mase Myanmar ram chunga media lar zual te zinga mi mizima chuan CDM athlopa wanga atel theilo tur thu asoi mia maya heti lai hian media lar ve tak 11 media ero sipai lama tanga ngai ni in sipai te thil ti vel dan hi ani dan ang taka soi du lova pu ani ve thung Chin state capital Hakha khopuya voin hian ani som na tan sipayan du lo zialan tirin kongan zo le a mipui nol pui ke kalte chu bai kinan zui du ve thunga voina kong zo chuak te hi an tam le hle ni tin falam khopuya thalai rualin kongan zo le vut bok saka in division hi kalemeu khopui telve na ania tahan phai zong po hi saka in division huam chung vekani tranan la thei khop mai nimin lam khan kalemeu khopui kong zo thu kan soi kha voina po mi sang chuang fe an fe chuak le a civil disobedience an lan tir le ani an thok thale khop mai saka in division a chin mi te om tamna tamu khopuya po sipai opna an du lo zia rimoi tum tu ten ma ruin kong an zo vut boka mu nom thlir tu te tan po mu nom tak turani saka in division tan se township administrator office ma a zirlai tele zirtir tu te khopui huam chung mi puite pung khomen sipai opna an du lo zia an lan tir ve bok mon state capital molamiain khopuya rail station chu passenger tu ma nei lo chungin rail kal chu atum ta tho ni oma rail khal tu lainat hle zok don ani han kal don chon mi tam tak nun na su atangai dona kal don lo la in chung lam thu nei tu ti thu pe ka ni boxi mi puite chu rail kong tluana an thu khat mur maya an mu boka ti ngai na om lo atopa chuan akal thei tangang lovani mi pui thi ngamaram ta na in pe te hi an fak om hle mai an thi nuawan raman thlen kher lo point ram an mangai na an theina zone le tangkai na zone an lo lan tir to a an hlu hle thowani iti teng u molamiain university of technology le zirna sanga zirlai te in fin khomin sipai do dal na kongzo run puyan lo huai hot ve bok rangun khopui chunga hlain ta za township mi puite po an pung khom le a demonstration an siam le ni voina hlain ta za lama pung khom te hi civil mi te ba ka education le health department lam te electric and power department lam thok tu te sarkar department ranga thok tu te an thanem le hle rangun khopui hi mi hring bitna laya niya mitam tak an ei bar zon na khai lakngal mai tur anom ngal tura ngayela hetianga ei in tur lo ta cham anom palta kin ti in ni tina bazara ei bar zong ve tho te point an theina zona tangin an thlai hral tur te hral lovin amamo te tana lak mai thei turin an siama alom om hle rualin Myanmar ram din mun hlo oma adin le du lova mipui malak na hian lunga ti chedu hle ani rengun khopui sanchong township mini kung lama po mipui pung khomin sipai du lo na demonstration an siam na sa hle boka demonstration trantir lam khan le dan ko thler zaw lai khan mun poimo taka lu khania mase video masalama kan soitak ang khan CDM hian shift athak kan ti kha min ko nine khan biru chungin mipui lo fui ve char boka mun poimo lai tin zone turinati kan ti kha ani hi then kha chuan in lan ngam tak lova rak te an ti ni oma mase hetia lo fuya ti dan tur lo ko mu tu anom hi atul renga baka wanted ani sa hrim boka akom lama tanga lo lak hi atan chon angai ve hrim ani kan video masalama khan Christian sa kho hoi tu te an pen chhuat thu kan soi boka engsa khwa ma hian dictatorship hi athop lo hrimma man kuma Myanmar ram buai mangs pui thiam ten an huai hot kha kan la hereng ome
voina rengon khopui kong zo hi soitak ang khan han cover sen chi po ni lovaniang media lamponin dai lo hle ni rengun khopui chunga buddhist pui thiam rual te po an om mai thei to bik lova anin hor kho mani che kanga voin hian sipai opnan du lo zia lan tirin UN embassy ma an vain lan ve bok Myanmar capital Naypyidaw khopuya po voin hian kong an zo na sale hle voin hian university zirlai te in pun khomin bike nen motor nen lir thei mangin kong an zo na sale hle ani rengun le Naypyidaw khopui lam hi an tam tham boka an ni khat malak na hi han soi kim mai thei po ni lo Kajin state phaan khopuya po voin hian civil mi tele sikul zirtir tu te tang kopin kong an zo na savele hle bok voin chu kan puan ngai zen lo kajin lam hi an thom a thavele tat boka hetia phaana kong an zo mai ba ka an capital loiko mi puitele dimosu mi puite chu infin khomin dimosu khopuya kong an zo mup bokani Myanmar ram chunga khopui lian ber pani na hau tu Mandalaya po na sataka kong zo huai hot le ni muntin maya ramda pin kong an zo ani ringot mai mi pui kong pui dunga ngoi renga thu mu turan om lain then khat Myanmar Economic Bank ma lawin huai hot anom boka rail station lama mian pung na sa hle boka Mandalay khopui chung mi pui te ba ka railway lama thok tu te engineer zilai rual te Sarkar department rang thok tu te po an fuan khom na sale hle ani Myanmar Economic Bank hi police in an veng ve thunga kong pui le lama mipuiin tlim mur mai bok Mandalay division mitta khopui mi te pon voin hian sipai opnan du lo zia lan tirin kong an zo na sa hle bokani tin zik pui pa me miu sana pui om na khopui me miu hi pinu luin ti in sarkar in mingalo thak to ni oma ton ma chuan sian state huam chung ni in tlai khonwa Mandalay lama an beitir ta nia hriatani Mandalay khopuya tanga kilometer somruk le pasari lek chualama om ni in sang ni le som palikum khan mi hring noi ni le singa chuang anom to a tuna phei chuan an tam ve hle to ang voin hian pin u luin khopuya mi te pon sipayan thlop lo zian na satakin an lan tir ve ni Myanmar ram chung mun ranga CDM thlop tu te chet vel na hi kan soi kim seng lovanga tikhan du tok tamaila ti chuan voin hian min ong hlain chuan press conference a ko ve tangei maya soi to ang khan media lama palai te ro an tel kim lo hle ni a thu soi hi keini chuan kan an hret hiam thei ngal chi lova soi chon tla khani le kan soi chong le neng chu Myanmar ram hetia buai zela wangin ram dang te po hian an ngai ven lo thei lova Mizo ram lama tanga chin mi te thlawang hauna a om zela an thla po muang tura inga yang u voina po sangaw lam thom kan revele ta YLA Young Lai Association sub headquarter sangaw le Lai Students Association LSA sangaw te chuan Myanmar military corps chungchanga thu chua ron siam vele in sipain thuni na pong lak chungchanga poyan ti thu te chin mi thaphang taka om te an tor pui thu te sipai chuan rang thayang bera mi pui thlan tlin te hne na thuni na pelet le wat se tian du thu te mi pui nor nan thlop tlat thu te sipai opna top to sen du thu te thu chua hian an tar lang ram chung mi pui te na sataka demonstration an siam lai hian Myanmar din mun hret hiama lo le na tu an tam hle boka zofa te chen tamna Mizoram lam chu soi ngai lova ngai la nimin lampo khan Japan le Korea rama thalai rual tam tak chuan Myanmar din mun khongai thak zia ngai tu in anom na mun thewa sipai thil ti dan an thlop lo zia an lan tira nula then khat phei chu ma niram nimi lo ma se Myanmar raman vei e mawangin mit tuinen hunan mang hlomani voin po hian Hong Kong lama po general min ong hlana thil ti dan du lovin thalai rual te chuan dem na thu soin kong an zo na save hle boka Hong Kong din mun hi kan renewal toinarin om nikum lama an buaina zozai po kha mi hring zalen na pal zut zonga China sarkarin an chunga opna dan thar practice tum wang khania an hel na sign huai pon huai hlom hle ni kha
mi hring chan vora be sak hi tu man kan du ngai lova Hong Kong mipuite po hian Myanmar mipuite din mun hi hret hiamin anlai na hle hlom ti alang chiang kaulun khopui mar chak lama kot ma a Myanmar mipuite an tor pui zia lan tirin hun an lo mang ve bok nimin pia February ni som pali lam dai to khan US Embassy chuan thu chua an siama US Embassy lama na thok te chu an chung te nen an du chuan Myanmar ram chua sanin an holei lok theyang an tiani Embassy lama thok tu te mani du thua hon maya thei thu an chua rual hian Myanmar ram chunga boy zual zelawang te communication lampo thil ti theiten an du dan tan an control awang le flight lampo achian kuan lo ta ka wangin US Embassy chuan US citizen Myanmar om te chu phim khur taka om turin a fui mol mai kan hnung February ni som pani dai khan US Foreign Secretary lam chuan Myanmar ram chung boina chungchanga thu an lo chuwa to boka ram chunga boya wang le COVID-3 a om tho sia wangin Myanmar ram hi khwal zin na na hlo thon om stage 4 levela hlo om tak din huna lo da to ni an soyang tak hian boruakin zia om lama lapan mel silova hlo om level hi asang chho tual mai theini hi engpo ni se kanom na hmuna tang khan kan tong tai pui theu don nia ole kan channel min hlut saka min lo thlir sak tu te in chunga kan lo me in lo thlir zel don nia